Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bihi bi'ulumi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil ibadi. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala ridwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati jami'an qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariya bahriya khususan abana wa ummahatana wa ajdadana jadadana wa ustadana wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na bisahabi khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jalali wa khususan Sayyidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili wa khususan Sayyid Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa khususan Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Dua bin Yahya Atallahu umrahu fi siyah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah wa khususan Sayyid Al-Kitab Fathul Qarib Al-Mujib fi syarhi Al-Fadhi Tamrib wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'anna bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil hibbati. Endal nerangke pira-pira hukum hibbah. Wa ya lughatan wala tasih al-hibbatu illa bi ijabin wa qabulin lafzan. Saiki fasal menerangkan tentang hukum hibah atau memberi. Wala yasihu al-hibbatu illa bi ijabin wa qabulin lafzan. Adapun akad hibah tersendiri iku tidak sah ketika orang yang bersangkutan tidak melakukan akad ijab qabul secara lafaz. Wa kullu ma uta setiap perkara jaza kang wana apa pengu jual ma jaza maka wana apa ibatuhu apa memberikan ma wala talzamu lan ora wajib apa al-hibbatu hibbah illa bil qabdi kejaba kelawan nerima. Wa idza qabadha lan nalikane nerima sapa wa idza qabadha nalikane nerima hibah sapa al-mawhubu wong sing dan hibah lam yakun mangka ora ana sapa iku lil wahibi ada wong sing hibah apa ayarjia apa yang ta baleni sapa wahib dia ing dalam hibah illa ayyakuna jaba yang ta ana sapa wahib iku walidan wong tua wa idza amar lan nalikane pareng saumur hidup sapa wong saean ing suci-suci aw arba utawa pareng penjelasan sapa wong hu ing syai
Kana mangko ana apa zalika sya lil mu'mari kedua kepemilikan seumur hidup aulil murqabi utawa wala wali warasatihi lan iku tema dua ahli warise al mauhub mimpati saking sause al-madkur. Iki fasal menerangkan hukum hibah. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatu. Adapun setiap perkara yang diperbolehkan untuk dilakukannya jual beli, maka itu boleh juga untuk melakukan akad hibah, yaitu cara mana mengasih. Wala talzamul ibadu illa bil qabdi. Dan hibah maksudnya pemberian itu tidak diwajibkan kecuali dengan menerima. Contoh, seseorang sing dikasih hibah utawa wong sing apa yang kayak sebelum serah terima barang kok ndelalah wonge mati, maka akad hibahnya tersebut tidak rusak. Cara mana? Si A apa yang ngekei barang kepada si B, ndelalah sebelum serah terima barang, tapi sakat iku kok si A sing apa ngekei iku mau meninggal, maka akad hibahnya tersebut masih berlaku. Cara mana? Sah-sah ya dikakno. Mergo sebelumnya wis akad, cara mana wis komunikasi antar si A karo si B. Wa qama warithu mangko mau fil qabdi wal ibad. Lah, pada kondisi ini cara mana ketika si pemberi itu kok ndelalah meninggal, kok barangnya belum dikasihkan, maka posisi tersebut digantikan oleh ahli waris. Cara mana ahli waris sing nyerahno kepada cara mana tujuannya sapa ahli waris sing ngekno. Wa idza qabadul maut lam yakun lil wahib ayyarji'a fiha illa ayyakuna waridan. Ketika seorang sing menerima hibah mau maka nek wahib maksudnya pemberine orang wong tua iku ora kena baleni. Cara mana? Ketika pemberine iku maksudnya wahib, seorang sing memberi iku wong tua, maka boleh untuk mengulangi. Cara mana? Ngulangi akate.
wa in ala wa wong tuwa mbah iku sing luwih tuwek maka wong tuwa. Faslun fi ahkamil luqatat. Faslun ay hadza huwa faslun fi ahkamil luqatat. Dan nerangke pira-pira hukume luqatah. Wa idza wajada nan nalikane nemu sapa wong luqatatan ing barang temuan fi mawatin ing dalam bumi sing mati au tariqin utawa ing dalam jalan umum walau mangka iku wenang kedue wong akhdua utawa ngambil luqatah wa tarkuhalan meninggalkan luqatah. Saiki fasal nerangkan hukum-hukum barang temuan. Ketika ada seseorang yang menemukan suatu barang, maksudnya barang temuan tersebut ditemukan di tempat bumi, maksudnya tanah sing ora ana sing duwe, tanah mati sing ora ana wong duwe, utawa ing dalem jalan umum, falahu akhdhuha darba, maka iku diperbolehkan untuk mengambilnya ataupun meninggalkannya. Walakin akhdhuha aula min tarkiha. Adapun mengambil barang teman tersebut itu lebih utama daripada meninggal. Ketika ana syarat-syarat ingkana ala siqatin minal qiyam. Ingkana lamun ana sapa al akhidu wang sing mengambil la marang luqatah. Iku ala siqatin atase siqah minal qiyam saking ngadeg biha kelawan luqatah. Wa idza akhadha wajib alaihi ay ya'rifa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.